On Friday we will be 19 in the month of September in the year 2025. If you're a mathematician, you can do last time I was with them, we spoke about this in the UK. We are going to stick to the Stone Age. Stone Age is a mountain that rules the world. Stone Age has been there 3,000 years before Christ. So it is a huge, huge altar that controls the moon, the sun, the stars, the air. Those are the elements that rule the world. It derives its power from Mount Kenya. At the top peak of Mount Kenya, there is a temple. There's a lake there called Akiani, and also there is a temple. This temple was constructed by God. It is a complete replica of what it is at the Stone Age. Besides the Stone Age, there were huts, African huts, from the kings of Africa, more especially from the Kikuyu land. And this was taken from the Kikuyu land and taken to the Stone Age. Your guess is as good as mine. They are using it, the African huts, for rituals and for sacrifices and for spiritual purposes. We went to Mount Kenya, remember, we were white, it was nice, it rained, everything was good. That is the reason that after that I will travel to the UK to go and see and they do something like this in Stone Age. Then after that, I come back now and go back to Mount Kenya. What is not the reason we go back to Mount Kenya? It is our heritage that was stolen by the British government. That they used to grow their system so that they can control the world, they can rule the world. Now when I went there, I had that protection of ruling Kenya because Kenya must be free, Kenya must be have the freedom, the spiritual freedom, IEBC demonstration. economic freedom, every manner of freedom. Because what they did, they took everything from us and took it there to their altar that speaks from there that rules the world. Now what we are doing for the revival to come in this nation, we have to disconnect every aspect of anything that is connecting us to the levels of poverty and to the spiritual realms that controls our livelihood, businesses, our spiritual way of doing things. And now, on the 19th, that is on Friday, we are going back. If you come, you will see the miracles of God. Those people I was with last time, they saw the real miracle. They saw God. They saw how wonderful our God is. And the people that went that mountain, they came out liberated people. What now? Now I have liberated that was controlling the mountain. It is free. People will be set free. Kenya will be set free. Our soil will be set free. And everything, plus our churches and our whatever they are, our businesses, our families are going to be free. May God bless you as you come. Thank you.
Ganito ulit ka man, hindi rin. Ganito. Endelea kumwambia umefika kwa mlima. Mwambie hii ile akasema alikuwa anasema isiguswe. Bwana asiwe sana. Nataka tushukuru kwanza. Alafu tupate ninaitanga pambio. Tuabudu ndio tuanze ibada moja kwa moja. Tumechelewa kidogo lakini tuko sawa. Nilikuwa natarajia mtakuwa mmefika hapa by 6. Lakini sasa ilibidi niwaongoje kule. Msipate shida ile mlipata last time. Ndio kama maana mmenikuta hapo nikiwaongoja. Maana last time mliteseka kidogo lakini ni kwa sababu hamko mmelipa gharama. Sasa mnaona baada ya kulipa gharama mambo inaenda vizuri, hakuna mtu amewazuia. Geti iko na shida. Lakini sasa najua hiyo ndio gharama. Ndio naonanga mtu akikuwa na uchungu na hii ministry ni kwa sababu kuna gharama imelipwa. Na mtu akucheza na hii ministry mimi hata kuchinja naweza kuchinja. At least mnaona. Saizi uko wapi? Alafu mtu akuja achezee hii kazi. It doesn't matter what can happen. For me, nakaa kama Musa. Si ndio? Ama Joshua. Ama anybody ambaye alipigania. Na ndio naonanga wakati mwingine na kuoga mkali kwa sababu naendaga huko kulala huko. Unaona kule kwa ile mawe ile? Huko naendaga huko kulala huko. Huko ni -10 degree. -10 degree. Na kutoka hapa kwenda kule ni 3 days. Haya. Hii mawe unaona hii. Kutoka hapa kwenda huko. Ni siku ngapi? 3. Siku 3. Unalala kule, alafu tena siku nyingine 3 ya kufanya nini? Alafu ukifika Nairobi ukute watu wanakuletea nyefu. Gani hata kama ni wewe unatafanya nini? Natandika. Ndio nataka kuwafundisha. Hii si ile kanisa hii mnajua mmesoea. Hapana. Hii ni ngumu, hii ni mbaya. Ndio nanaka nabeba kasuo. Na nabeba hii modegi. Bwana asifiwe sana. Nataka ufungue moyo wako kwanza, tuache nikuombee. Alafu kila mtu afungue. Taombea tu hapa kwanza, nitawatakaza. Nilikuwa nimeambiwa nichote maji kule. Kila mtu nimepaka kidogo kidogo. Alafu sasa tutaomba, kila mtu ajiombee, msiende mbali. Ndio niwaelezee the next step. At least nimeona leo tumeongozwa na mwezi. Na ngapi vile mwezi na nyota? Huko chini sasa imepotea. Mliona mwezi na nyota? Kule wote mmekuja. Inamaanisha nini crescent na star? Inamaanisha nini? What does it mean? A new beginning. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha the new beginning. Ukiona star ina star pamoja na mwezi crescent, kale kama mwezi kadogo, inamaanisha umekuwa na mwanzo mpya. Sasa tuko katika mwanzo mpya. Na tukihesabu ile namba na wabiaka tuhesabu. Hebu tuhesabu sasa. Leo ni tarehe ngapi? 19. Ongeza 1 plus 9. Hiyo ni ngapi? 1. Ni 1. Ni 1 plus 0. Sinabaki 1. Tuende hiyo ingine 9 plus 1
Inakurudisha nini? 1. Twende hiyo ingine. 2 plus 0 plus 2 plus 4 5. Inakuja 9. 9 plus 1 10. Inakurudisha wapi? 1. Yeah? Umeona sasa? Tumekuwa na mwanzo mpya. Last time tulikuja hapa kutafuta uso wa Bwana. Bwana ameturudisha hapa kwa sababu ametuambia ametusikia. Sasa anataka kuongea na sisi leo. Leo tutazungumziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutazungumziwa kwa sababu Mungu amekubali. It is all about kukuwa na agreement na Mungu. Ndio kwa maana tulikuja hapa mara ya kwanza. Kutafuta angalau Mungu atusikie. Maana siku hiyo tulikuwa nusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale walikuwa wanatufanya tuende nusu, ukiwaangalia wengine wao hawakukuja leo. Kwa sababu walitusababisha tuende nusu. Lakini Mungu alitusikia. Licha hayo yote, God is so faithful na ni mzuri. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuabudu. Ninasema wewe ni Mungu, muumba wa mbingu na muumba wa dunia. Mlima huu wewe ndio ulioumba. Watu hawa ni wako, uliwaumba. Mito hii yote iliyokaa hapa na maji, wanyama na vitu vyote vilivyo hapa uliviumba. Umetengeneza kiti chako katika mlima huu, mahali umeketi kwa ajili ya kusikiliza watoto wako. Na hao watoto wamekuja, angalia, wamekuja wakiwa nadhifu, wamekuja tu kutafuta uso wako, kuzungumza na wewe, ndio uweze kuwaelekeza. Tunanyenyekea Baba, tukiomba msamaha wa dhambi tulizozitenda kwa makusudio, na zile dhambi zote tulitenda bila makusudio. Kuna dhambi tulitenda kwa macho yetu, kuna dhambi tulitenda kwa masikio yetu, kuna dhambi tulitenda kwa vinywa vyetu, kuna dhambi tulitenda kwa miili yetu, na hata kuna dhambi tulitenda kwa nyoyo zetu. Baba, ninakuomba tu ukaweze kutusikia, utusamehe, ututakaze. Kama vile Musa alienda kwenye mlima, alipofika pale ukamwambia mahali hapa ni pasafi, kivue kiatu chako. Tumekuja hapa, tumevua nyoyo zetu zilizo na uchafu, tumevua fikira zetu zote zilizo na uchafu, na miili yetu tumeivua kwako, ili ukaweze kutuguza tena. Uliniambia utazungumza na sisi, maana unataka kuanza safari pamoja na sisi. Uliniambia kwamba umeteremsha ufalme wako na uko pamoja na sisi. Mungu, nimekuja na hawa watu wako ili ukaweze kutuongoza zaidi na kutubariki. Tuongoze na utupende na utunyoshie kidole cha huruma. Tuangalie kwenye macho, utuangalie na macho yaliyo na upendeleo, na utupe nguvu na neema na baraka zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. So, mudiete umudio ugu. Upendo sio kwetu tu, mpaka kwa taifa mzima. Kutoka leo kutakuwa na upendo kwa nchi ya Kenya. Kutoka leo watu wa Kenya wote, wawe ni dini, wawe ni Waislamu, wawe ni Wakristo, tumekuja kudikelea kusema ya kwamba Kenya ni nchi moja. Afrika ni moja. Na binadamu ni kitu kimoja. Heshima takuwa nayo na upendo takuwa nao. Na kutoka leo Mungu atatupigania. Maana malaika wa kupigana vita wameshuka. Bwana Yesu asifiwe sana.
na kutoka leo Kenya itakuwa na upendo na kanisa litakuwa na nini? Na litakuwa na umoja. Kwa sababu hiyo nataka kujenga madhabahu hapa na kumwaga mafuta hivi. Mnaona venye nafanya? Alafu naweka msalaba. Ni madhabahu ya nani? Kwa hivyo tumealika uwepo wa Yesu Kristo, uwepo wa Baba na wa nani? Na Roho Mtakatifu. Sasa mkiwa tumeshikana hivi, hebu tufanya ombi la kutafuta umoja. Fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu venye unavyotaka, mwambie Mungu atuletee umoja, atupatie upendo, atupatie fikira nzuri. Tuache mapambano, tuache mapigano, tuache kuchukiana, tukue watoto wa nyumba moja waliozaliwa katika Roho Mtakatifu. Fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu umeingia kwenye sehemu yake takatifu, sehemu ya mapenzi yake, sehemu ambayo ameitenga kwa ajili ya ibada. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Baba, tunakuinulia mikono yetu kusema ya kwamba tuko mahali hapa patakatifu, eneo takatifu kwa ajili ya utukufu wako. Tumekuja kwa ajili ya ishara ya kusema tuko pamoja, tutakuwa kitu kimoja, na kuapa tunaapa mbele zako, hatutakuwa na utengano. Tutaishi tukiwa watoto wako, huduma tutaifanya kwa umoja na kwa mapenzi yako. Tuongoze siku hii yote, tupatie mafundisho, tupatie maelekezo na ishara zako ziambatane na sisi. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Sasa uko huru, tafuta mahali tu uende ujiombee, alafu tutawaita. Unaweza kuenda mpaka huko juu, mahali popote unapenda. Right now we are Old Moses. Old Moses, it is in Mount Kenya, through the ceremony gates. There are 4 gates. There are 2 gates on the side of Nyeri and 2 gates on the side of Nanyuki, 1 on the side of Timau. And all these gates, they lead to the center where the peak is. From here to the peak is 4 days. It's a journey of 3 days or a maximum of 4 days, depending on how you are able to walk. And we are here to come and thank God. We were here during the Sabasaba day, that is during the July 7. We came also August 8, and we have come back here September 19. We came here to thank God, to tell God that indeed He has been faithful to us. He has been a blessing to us. He has been a blessing to Kenya. When we came here during the Sabasaba day, we had come to ask God that Kenya needs peace. Then that's a time that the young people were being butchered, being killed, and many bodies of the young people who were killed has never been retrieved. Nobody knows where it is. And we, as men and women of God, we thought it is wise to come and speak to God from this mountain, just as Moses used to go to the Mount Sinai, just as many people all over in the Bible that used to go to the mountain to seek for the grace of God. Even Jesus himself went to the mountain to seek for the grace and seek for a solution that a country needed. So we came here July 7, and God really had us, because after this we went to the city of Nairobi and cleansed the city. And since then, we have not heard of any young person killing one another. Loss of property, loss of life hasn't been there. We are thankful to God, and we are thankful once again to tell God, indeed, thank you for having had us. We came here on 8th of August to make a covenant between us and God, and also to repent our sins on behalf of the community, on behalf of the society.
We also came to seek for the grace of God, because through this mountain, our forefathers fought for the freedom of this nation, and the nation Kenya became independent. But at the same time, people died. During the Mau Mau, the white people died, the black men died, those who were fighting for the freedom died, those who are against the freedom also died, and also the ancestral spirits that they were provoked or invoked during that time. So we came here to reconnect ourselves, not with the ancestral spirits, but also to stop anything that could have caused or could cause the challenge through the ancestral spirits. We came here to speak to the soil. We came here to speak to the sun. We came here to speak to the moon. We came here to speak to the humanity, to speak to the world, to speak to the region, to speak to the governments of the world, that time for peace has come. And thus we have come here today to launch. After we did that on August, because August is number 8, the number of completion. And once we did that, we have come here again. If you count this day, the 19th of September 2029, it all ends with one, meaning a new beginning. Divinity, the love of God, and the oneness that we need and we have been seeking for. We have come here today to launch Peace Initiative. We have come here to launch the love of God. We have come here to launch the prosperity, the growth, breakthroughs all over the world. Remember the other day I was in UK, United Kingdom, where I visited the Stonehenge altars. That also the Stonehenge altars, they use the elements of the sun, the elements of the moon, the elements of the star, the elements of water, and the elements of the air. And the same thing happens here at the peak, that peak there. There is a temple similar to the Stonehenge. And we have another one that is in Brazil, another one that is in Malta. And in all these places, these are gates, are called stargates that we have come to speak to, so that we can realign everything according to the plan of God. We are here to come and tell the world that indeed God is in control. We have come here to tell the world that one world order will not succeed in the world. The demonic and the powers of darkness will not be able to succeed, because God has taken his seat. God is on the throne. God is doing his works. Therefore, as we congregate here, as we speak to our people, as we speak to God, it is our hope and desire and prayer that now from today henceforth, it is no longer human, it is no longer man, it is God from today. The God of heaven, and the God of heaven, the God, the creator, the God who is the owner of the universe. He has taken over. Yeshua HaMashiach, the Son, has taken over. And the Prince of Peace, that is, for that matter, has taken over. Shalom. Thank you. God bless you. Ni kwa wema wako tu hatuangamii. Wewe ni mwema. Wewe ndio umeweka nadhiri na Mungu wako. Wewe ndio umeongea na yeye. Wewe ndio unajielewa. Mimi sina ruhusa kuingia ndani yako sana. It is you and your God. You know what brought you here. So, chukua hiyo Holy Communion. You make a covenant with God that from today sitarudia makosa hiyo. Nitasimama kwa njia zako. So, leteni hapa. Bread. Yeah. Ukijisikia, you need it. It is not compulsory. Ukijisikia moyo wako uko sawa na Mungu, come here. Ukisikia kweli umeomba msamaha na msamaha hiyo imetimika. Ishara ya the altar wine ambao tunakunywa na mkate, it is the body of Christ and the blood of Jesus. Yesu
aliwekwa kwenye msalaba kwa siri tuweze kukombolewa. Aliteswa, alipigwa, alimwaga damu, akafanyika dhabihu ya kutufungua sisi. Sisi leo tumekuja hapa na akasema kwa yote ambao watakuwa kunifuata, kunipenda na kwa ishara ya mapenzi yao wawe wakifanya kama venye nimefanya. Akashika mkate, akaumega. Kisha akasema ule atakayenifuata awe tayari kukunywa kwenye kikombe hiki. Ninainua hii dhabihu kama ishara ya damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo kwako. Nimewalete watoto wako hawa mbele zako, maana wamesema wako tayari kufanya nadhiri na wewe na kuwa na mkataba na wewe na kufanya maagano. Eti kutoka leo watafanya kazi na kukaa kwenye mapenzi yako, na watakutumikia, na watawachana na mipango yote ya kishetani iliyo ndani yao, na watakutumikia wewe. Wameahidi ya kwamba kutoka leo wataishi kama watoto wa nyumba moja, Mungu mmoja, Roho Mtakatifu akiwaongoza. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu wameapa kusema ya kuwa wako tayari. Wamekuja mlimani kutafuta uso wako. Wamekuja hapa Baba, wamenyenyekea. Wamekuja kwa sababu wamesikia unapatikana kwenye milima kama hii. Wamesikia kwamba wanapokuja kwenye milima kama hii haukosi kuwazungumzia. Kila wakati wewe uwazungumzia. Wanenee leo kama vile tulikuona wakati tulikuwa hapa, pia wakuone. Kama vile tulikuona wakati huyo mwingine nilikuwa hapa, Jehova, wacha na watoto wako wakuone, ujidhihirishe mbele yao. Wametubu dhambi hii na wamesema hawatarejelea. Mimi pia dhambi zile nimezitenda nyingi na za uovu. Baba, nimekukosea. Nimesimama kwenye misimamo isiyo yako. Nimekuwa kwenye mafundisho yasiyo yako. Nimekuwa kwenye matangazo yasiyo yako. Baba, nakuomba tu, mwili huu umetenda dhambi, kinywa hiki kimetenda dhambi, masikio haya yametenda dhambi, hata macho yametenda dhambi, moyo wangu umetenda dhambi. Baba, nimetenda chukizo mbele yako. Ninakuomba unisamehea. Na unaponikumbuka pia wakumbuke watoto hawa, ukawabariki, ukawasaidie. Kwa sababu ya ishara hiyo na maombi hayo, Jehova, kawaonyeshe ishara ya kwamba ni wewe umesema, ni wewe umetekeleza. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa pamoja tukunywe. Fungua kinywa chako, tumwambie Mungu, nimeweka nadhiri na wewe. Mwambie tu, nisaidie wakati wote ule. Ukiona nimepungukiwa, unishike mkono. Ukiona nimekwama, ukanishike mkono. Ukiona nimeingia kwenye njia ambayo haikupendezi, nishike mkono kaniongoze Baba. Mwambie, mwili wangu hauna nguvu. Nahitaji msamaha kwenye familia yangu, kazi yangu, huduma yangu na maisha yangu. Mwambie Baba, niombe tena. Nifanye kiumbe chako tena kipya. Nikae kwa mapenzi yako, nifuate njia zako, maana sijakaa kwa mapenzi mazuri. Nimekukosea. Nasikia sauti ya Bwana Mungu ikisema anataka kuongea na watoto wake. Amesikia maombi yenu. Amesikia kilio chenu. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. In the mighty name of Jesus. Wacha watu wafunguliwe. Watu wa Mungu wafunguliwe. Watu wa Mungu wafunguliwe. Mungu, tenda na watoto wako. Speak to your children. Holy Spirit, take control now. Take charge now. Arrest anything that is not from God in our bodies. Right now, in the mighty name of Jesus Christ. Deliver them from the yoke of sins. Deliver them from the powers and forces that makes them commit sin. From foundations, family foundation and family altars that have always been against them.
I break every covenant. I break every altar. Immorality. I break the sin, the foundations, and the family altars. I break them. In the mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. Holy Spirit. Somebody sing for me. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Somebody to do that song quickly. Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Come and reign. Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Come and reign, Holy Spirit. Come and reign, Holy Spirit. Tuakishiane moto. Kama wako imewaka, akishia mwenzako. Kama yako imewaka, akishia. It is symbolic, very symbolic. It is the element of fire. The element of fire. Yeah, shika na mkono, shikilia hivi, angalia. Kinga upepo, maana kuna upepo. Kuna upepo. Wow. The angels are coming now. At the end of the day, your candle will light up. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Your candle will light up and God will speak. God will speak. Your life has changed. Your life will never be the same. Wale watu wa biashara yao imewaka. Tuwasikilize tu. Kinga moto yako. Hivyo ndivyo utaishi kukinga moto yako. Wachawi wakikuja watashindwa. Warogi wakikuingililia, wasekenyaji, umasikini, maroho yote ambayo yalikuwa yamekuchabulia kutoka leo, hautayasikia tena. Hivyo unakiga. Unaregeshewa nyota zenu. Sasa hiyo kado weka chini mahali umekaa, mahali upepo itaiangusha ama itazima. Dai dadaya gaidai. 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 Dai. Dai. Atumia dai. 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 Dai dadaya gaidai. Dai dadaya gaidai. Kai awa muhuruke haria. Athuri na atumia mũrĩega? Wega biũ? Bũrũri witũ no thayũ tũkwenda. Thayũ tu na tũnyitane na tũtikwenda mũthutũkanio. Andũ aitũ tũrĩ ithuothe nĩ tũnyitane na tũtige mũthutũkanio. Kĩrimũ na mũge gĩtonga na mũthĩni mũndũ witũ nowe wĩyathi bũrũri wa Kĩrĩnyaga, bũrũri wa gĩkeno wĩtwo bana mĩtitũ. Kenya nĩ bũrũri wa tũragia kũnyitwo na kuohwo na gũtharĩkanagwo tũrĩtigĩrĩra hĩndĩ ĩmu tũtigatiga gũtetera bũrũri nginya bũrũri ũkona thayũ. Bũrũri wĩyathi na ithaka, wĩyathi bũrũri Kĩrĩnyaga, bũrũri wa gĩkeno wĩtwo bana mĩtitũ. Kenya nĩ bũrũri wa ndũirũ. Dai. Unairwo hau. Nĩ wega. No nginya hoe rũtha. Niĩ ndarĩ kwĩhĩtĩra kwarĩ mbara. Na nĩ ndarũire na mũthũngũ.
na rĩu twĩna inyuĩ ciana citũ cia Ngai nĩ wega nĩ waigua ndamũinĩra tũtige mũthutũkanio twendane. Thank you. Vai. Mumako. Boy. O gĩikaro gitu. Na nĩyo State House rĩo ndĩrakwĩrire. Nĩyo State House. Ya andũ a Ngai. Magĩtumĩrĩra. Harĩa angĩ twakora nao maiyũire harĩa kĩanda. Harĩa gĩti-inĩ. Kuma na kũrĩa nja. Ndiga nĩ mũkorire kana athũngũ maihũire hau ndĩraigua maikarĩte gũkũ thikũ ithano makĩruta igongona marathiũrũrũkire marakĩra mwena ũrĩa rĩu marokĩra gũkũ maraikũrũka ũguo nao no harĩ o kĩrĩa mareka magongona mao na inyuĩ muma manyu na ithuĩ tuma maitũ na ithuĩ twĩna maitũ na ithuĩ tũtiangĩkorana na ithuĩ haha no arĩa twakĩhota kwarĩria ti inyuĩ tondũ tũramenya kĩrĩa mũkĩte gwĩka atĩa gwĩka gũkũ na wathuri aya rĩ ũyũ etagwo Wahinya ena mĩaka 106 106 ũyũ nake etagwo Kĩhĩko nake ena mĩaka 90 na kĩ mĩaka 101 mwaka 101 na the mic rĩu rĩ athuri aya nĩo mandutĩire igongona rĩa mũnaziri tondũ nao mahũthagĩra Bibilia magĩka maũndũ marĩa mothe mekaga na matanoka kũnũ mambaga kũhoya nĩgetha mahingũrĩrwo mo rĩu ira maraire harĩa Nyĩrĩ rĩu maranyĩrĩte nginya mahoya kũura Nyĩrĩ ndio megũka na ndiga nĩ mũgĩkorire mbũrĩo kanyu na gũtirĩ wambura kũ amtũraire no hoire ndũrĩa ũkũthũtũra na rĩu ndĩrona nĩ yacuha rĩu ndiwe no tũgĩkinyire rĩu nĩkĩ mwatũrehera rĩu twamũrehera irathimo cia Ngai kuma kũrĩ agu na agu tondũ ta Wahinya aranjĩra haro yathira mokagĩra rĩu gũkũ hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ kwĩraga athuri Agĩkũyũ na Mĩrũ nĩ mokaga rĩu mahambagĩra kĩrĩma mwena ũrĩa wa Kĩambuthia magoka magathira o harĩa mwena ũrĩa ũrĩ njata ya Daudi rĩu magokĩra igũrũ magokĩra nginya gũkũ rĩu nao Amĩrũ nao matiakĩhambagĩra mwena ũrĩa ũngĩ wa tembo nao magoka magacemania haha niho kĩarĩ gĩcemanio na niho wanjĩrire naho harĩa kũrindwo anga nĩ 1950 aroti Ng'ang'a wa Njirũ nĩ ũmũĩ Ng'ang'a wa Njirũ mũnabii haha niho mokire kũruta igongona haha niho twagomanire gũkũ thayũ tũgĩũka tũgĩcokia thayũ na tũkĩra Ngai nĩ thengio haha tũrũngi ithuĩ nĩ mũraigua ndeto ĩyo haha niho thirikari ĩha tũtigũkiuma gũkũ tũtarĩ na thirikari na rĩu rĩ tio makĩrĩ na irathimo ciothe cia Ũgĩkũyũ tondũ mũthuri ũrĩa nĩ andutĩte Bibilia kahinda karaihu ũyũ Wahinya agĩthomaga o mũthenya o na ndekĩraga maitho mana na ndũraigua heho ndũraigua heho kira together vero mama tukenya hao ne kai tu kuini jiwe tizapaka na mama heo tutizapaka na mama waki aisha mwithapaka na maĩ mahehu magũkũ na ndũiguaga heho ndikeza vero muchere kuneko nukatunukaga mwili rĩu nĩ irathimo menacio na tondũ na inyuĩ nĩ mona na inyuĩ nĩ rĩrĩ Ngai ũrĩa methaga rĩ nao nĩ mona na inyuĩ nĩ mweka atĩa nowe tũretha manjũria no twĩtĩkĩrio kwarĩria andũ aya tũngĩkĩmagiria atĩa tũmagirie nĩ mwamũkĩrwo rĩu nĩkĩo ngũkĩte kũhoya rũtha harĩ Mũmbũi nĩgetha aetĩkĩra ndĩmeremo moke naya matihũraga mbũkũ ithuĩ tũtirĩ mbũgũ na tũtirakũragia ithuĩ twaragia na Ngai ana kwa ana na twahoya ũmũthĩ mwage kana mũikare
Uria tukuhoya Ngai na mukira angikorwo gutie mundu irakanya. Kĩaria niĩ hau hakwa wende kũmwĩra twĩ na mũthuri ũyũ maũndũ maya twanĩirwo 1945 nĩrĩo twanĩirwo hamwe na mũcini wa Mutha. Mwanĩirwo hamwe na mũtirimo Rĩrĩa twanĩirwo mũthĩgi wa Mutha Mũthĩgi wa Mutha. ũkĩneo Mũthĩgi. Mũthĩgi wa Mutha. Kaĩ wakaragia. Ndirakararia no kũũria nĩ wĩkũ wĩ gũkũ Wĩ gũkũ. wĩha tũtũgĩre Nĩũrari kĩu nĩaiguĩra haha. Nĩ ndahotire ho na mbũri. Ndathe mbũri ndahũra. nĩgetha ume Kenya. Nĩgetha ume nja bũrũri witũ ũgĩe na ũtheri. rĩu ingĩũka no ndĩwone Ũkũringana na ũrĩa ũhana. Tũkũringana na ũrĩa niĩ hiana tũthiaga na ũhoro na ũrĩa tũnetwo nĩ Ngai no tũkiumaga nja ya hau. rĩu rĩ ũyũ wakwa rĩ ta ũnyite Aca. Nĩrĩa ndĩnaguo norori ũyũ nĩ norĩkũ ũyũ no mũkwanju tũtingĩnyitanĩria mĩthĩgi ndũngĩnyitanĩria mĩthĩgi ĩrĩ ĩrĩ. rĩu No mũkwe twaheo na turute magongona marĩa tũkũrutĩra ũkuma ũgoka haha. ũgoka haha Ũgoka haha. nĩ ũrona to ngĩũka haha Kĩu njaka gĩaku kĩrũgamio ũguo no igua mũthĩgi wa Mutha ũrĩa bibo ile iko na huyu mzee Nĩ Mutha thuo. Mutha Mutha thuo. wow nĩ mũiguaga rũgano rwa Rubeni Kĩongo. Nĩ mũiguaga rũgano rwa Rubeni Kĩongo Rubeni Kĩhĩko ũrĩa woimire Gĩthuma agĩũka marĩa andũ 23 andũ agima 20 na twĩtũigana tũtatũ nĩo manekwo mũthĩgi ũcio nĩgetha ũkinye kũrĩa mũgũnda-inĩ wa Edeni. mũgũnda wa Edeni wĩkũ Nĩ gũkũ kĩrĩma-inĩ. gũkũ nĩkuo twĩ Edeni rĩu nĩ tũrĩ Karaihu ũyũ wa hinya wa hinya agĩthomaga o mũthenya o na ndekĩraga maitho mana na ndũraigua heho ndũraigua heho heo kĩrĩa tũgetha meno mamwaki marũnyũ mau tikenya hao nĩ kaĩ tũkũinĩire juĩrĩ tũthambaga na maheo tũtithambaga na ma mwaki aca mwĩthambaga na maĩ mahehu ma gũkũ na ndũiguaga heho ndingĩthamba na mũcirĩku nĩ kũnũka tũnũkaga mwĩrĩ. rĩu nĩ irathimo menacio na tondũ na inyuĩ nĩ mona na inyuĩ nĩ rĩrĩ Ngai ũrĩa methaga rĩ nao nĩ mona na inyuĩ nĩ mweka atĩa nowe tũretha manjũrie no twĩtĩkĩrio kwarĩria andũ aya tũngĩkĩmagiria atĩa tũmagirie nĩ mwamũkĩrwo rĩu nĩkĩo ngũkĩte kũhoya rũtha harĩ mũmbũi nĩgetha aetĩkĩra ndĩmeremo moke naya matihũraga mbũkũ ithuĩ tũtirĩ mbũgũ na tũtirakũrania. Ithuĩ twaragia na Ngai ana kwa ana na twahoya ũmũthĩ mwage kana mũikare ũrĩa tũkũhoya Ngai na mũkĩra angĩkorwo gũtirĩ mũndũ irakanya. Kĩaria niĩ hau hakwa wende kũmwĩra twĩ na mũthuri ũyũ maũndũ maya twanĩirwo 1945 nĩrĩo twanĩirwo hamwe na mũcini wa Mutha. mwanĩirwo hamwe na mũtirimo Rĩrĩa twanĩirwo mũthĩgi wa Mutha Mũthĩgi wa Mutha. ũkĩneo Mũthĩgi wa Mutha. Kaĩ wakaragia. ndirakararia no kũũria nĩ wĩkũ wĩ gũkũ Wĩ gũkũ. wĩha tũtũgĩre nĩũrari kĩu nĩaiguĩra haha Nĩ ndahotire ho na mbũri.
Ndathe ndambũrire Nĩgetha ume Kenya. nĩgetha ume nja bũrũri witũ ũgĩe na ũtheri. Rĩu ingĩũka no ndĩwone. Ũkũringana na ũrĩa ũhana. Tũkũringana na ũrĩa Niĩ hiana. tũthiaga na ũhoro na ũrĩa tunetwo nĩ Ngai, no tũtiumaga nja ya hau. Rĩu rĩ, ũyũ wakwa rĩ, ta ũnyite. Aca. Nĩrĩa ndĩnaguo. Rorori ũyũ. Nĩ na ũrĩkũ? Ũyũ no mũkwanjũ? Tondũ ingĩnyitanĩria mĩthegi ĩrĩ. Ndũngĩnyitanĩria mĩthegi ĩrĩ. Aca. Rĩu No mũkwenda. twaheo na turute magongona marĩa tũkũrutĩra ũkuma ũgoka haha. Ũgoka haha. Ũgoka haha. Nĩ ũrona ta ũngĩũka haha? Kĩu njaka gĩaku kĩrũgamio guo. Nĩ waigua mũthĩgi wa mutha ũrĩa bibo ile iko na huyu mzee. Nĩ muthathiũ. Mutha. Muthathiũ. Wow. Nĩ mũiguaga rũgano rwa Rubeni Kĩhĩko. Nĩ mũiguaga rũgano rwa Rubeni Kĩhĩko. Rubeni Kĩhĩko. Ũrĩa woimire Gĩthumo agĩũka marĩa tũ 23 andũ agima 20 na twĩtũigana tũtatũ nĩo manekwo mũthigi ũcio nĩgetha ũkinya kũrĩa mũgũnda-inĩ wa Edeni. Mũgũnda wa Edeni wĩkũ? Nĩ gũkũ Kĩrĩma-inĩ. Gũkũ nĩkuo twĩ Edeni rĩu? Njĩra twĩre ndĩraria ciũria nĩgetha aya maigue. Nĩ maigue mũgũnda wa Edeni wĩ gũkũ tondũ Musa wa Kĩrĩma-inĩ okire akĩra andũ metherie thikũ cigana? Thikũ ithatũ. Metheria agĩcoka gũka kwaria nao andũ 100 makĩamũra makiuga mũtigũka gũkũ, andũ acio nĩ anene mũno. Nake Joshua akĩneana maathani macio nĩ Musa aringa Jorodani oe ihiga rũĩ, andũ acio maite thakame ya Misiri na thakame ya andũ arĩa marĩ gũkũ maigana ũguo. Nĩngũmuonia mbica kabica kanini. Maite thakame ya Misiri makinya kĩeni kĩa Gode mũtĩthomaga hau mamenye makamĩcokerera na arĩa arĩ gũkũ mamenye tũkamĩhutanĩria. Ngai thai rĩngĩ thai nĩ twakinyĩria athamaki a bũrũri ũyũ wa Kenya ona nginya wa East Africa ona Africa ĩtinyi mũrohora ngombo. Aya wakinyĩria thamaki ya Kenya a East Africa na Africa ng'ima nĩo wakinyĩria rĩu. Ngombo ciohorwo. Nĩ mũranyita. Ũguo tũkiuga kana niĩ ngĩaria twĩna mũthuri ũyũ twaneo wĩra ũcio mwaka wa 1948 tũtirĩ twahurũka. Tũthiĩte gũkũ na magũrũ nginya Nairobi na gũkũ tũronania twathiaga na kĩ tũgacokia kũrĩa twathire tũkamenya o itũra rĩrĩa twakinyire. Asante sana kwa Ngai. Tue cira ũcio wa kĩhoto harĩ Ngai na ũtarĩ ũiru na ũtarĩ mathangania na njungo tweherie tondũ nĩcio ciamũranĩtio gũkũ ciathondekirwo mwaka wa 1900 AD. Rĩu tũtigũthiĩ mũno nĩrũgame. Nĩwerũrũgame? Mĩario-inĩ ĩyo. Rĩu rĩ tũgĩtũhoere na ũgĩtũnengere ũthamaki ũcio wakiuga twĩ naguo. Nĩtwakũrũgama? Mũtianeo nĩtwaneo nĩtwoire gĩikaro na nĩtwanyitwo ũgeni na ithuĩ nĩtwamũnyita ũgeni wa Kenya na tũtarĩ mũndũ ona ũmwe kana ũ tondũ kiugo kĩrĩa tũrũagĩra Ngai no mwene ũratũigũra thĩ na gĩtura maĩ na tĩri na gũtirĩ mũndũ ũngĩcokia. Asante sana. Amen. Na Kenya ĩyo amani. Kenya ĩkorwo ĩ hamwe. Kenya ĩ amani. Ĩna amani. Wow. Arauga ĩna thayũ. Ĩna thayũ. Tondũ nĩwe wamũraga mahinda maya ithuĩ tũtithiaga atĩ tũthiĩ kũu tũnyitĩrwo kwendwo kana tũthondeke. Tũngĩrwo tũtigũthiĩ na tũtingiũka. Rĩu ũkwenda gũtwĩra atĩ nĩngũmwĩra tondũ rĩrĩa tũkinyĩte handũ haha
kirima giki nĩ tũthiũrũrũkĩte na mũthuri ũyũ na ti rĩu mbara no yathiũanĩrĩrwo twathiũrũrũkĩire gĩkĩ tũgĩũka o haha haha tũrĩ no nĩ tũcarĩkio nĩ andũ aingĩ mũno na nĩ andũ aingĩ mathiĩte makagwa nĩ ũndũ wa endi na kwenda nowe mũnene nowe mũnene niĩ no niĩ mũnene no niĩ mũnene gũtirĩ ũngĩ agathiĩ akagwa rũĩ agathira na no muonere aingĩ mokĩte na magoka ngurubu ĩno na magacoka makora na makamũtiganĩria uga kiugo gĩkĩ nĩgetha tũnyihie mĩario tondũ nĩ ndĩrathiĩ ngĩhingahinga gwe ndĩrona gĩkĩkora gĩkĩ nĩ kĩraria ngwenda kũmwĩra ũũ muona mũndũ ũrarũgarũga gũkũ nĩ rwĩmbo rwainirwo 1928 gũkĩrwo nĩ gũkagĩa mbeca na nĩ ikarehe thũ na mũndũ akanandũra kamũkama rũrĩrĩ na akathiĩ kũrandũra nyina na akamũraga nĩ ũndũ wacio na ciugo icio nĩcio tondũ andũ nĩ macokereirwo nĩ thakame ya Mĩthiri na rĩrĩa mũrĩ gũkũ rũrĩ wona Mũmĩthiri gũkũ inyuĩ wĩrwo nĩ ũyũ tũtirĩ twamuona na mũtumia wa Mũmĩthiri tũtionete mũtionete thekio nĩ kũnjokeria nĩ njũrĩtie ciugo icio nyingĩ mũno niĩ kĩndũ kĩrĩa ngwenda kũmwĩra ithuĩ tũkũrũmĩrĩra ciugo cia Musa iria erirwo atwĩre twakinya gũkũ tũtigane na thakame icio ingĩ na Bibilia nĩ ĩthiĩte ĩgĩcagũranagia no tondũ Bibilia andũ aingĩ niĩ kaĩ andũ a niĩ ndathire gĩthomo mathaa maigana rĩa gũthiĩ na gũikara thĩ nginya ũmũthĩ na tondũ ndĩrathoma Bibilia niĩ ndĩrekara cukuru ngwenda kũmwĩra ũũ tũkũnyitana tondũ nĩ atũkinyĩtie haha na mũthuri ũyũ na ngwenda kũmwĩra mũthuri ũyũ nĩ wa Kĩambu na niĩ ndĩ wa Nyĩrĩ twakoranithirio nyũmba tũikarĩte ũguo tũikarĩte na inyuĩ mũreke tũnyite andũ aitũ ũgeni na mũtige kuga ng'ania hana tũingĩre mahoya-inĩ harĩ Ngai na tũmũige wakiri tuoete moko na igũrũ na maũndũ mothe tũtarĩ kĩndũ twĩtikie no athiĩ ono wĩke atĩ ũthiĩ kanitha ũrĩkũ kana ũrĩkũ ũtarĩ kĩndũ ũninĩte nakũu ũtongoretio nĩ ndawa na botea na wanina bũrũri tũthiĩ haha tondũ irio ona akorwo kana no ũraĩkĩra kĩ nda yaku rĩu rekai tũnyitane bega kwa bega nĩgetha tũnyite maũndũ ma bũrũri na Ngai atũcokererie na kĩrathimo kĩ njĩra no mũteire ũguo twĩna kĩrathimo no mwĩkiri atĩa no mũteire rĩu na ithuĩ tũtigũte kana nĩ tũgũte rĩu kĩarie ciugo mũhe microphone njega atũhoere rugama tũmũine karwĩmbo ti karwĩmbo mũine rwĩmbo ndona nĩ mũĩ kũina nyĩmbo na ithuĩ nĩ tũinaga nyĩmbo tũgĩtia wĩyathi tũkĩhũra na mũgongo tora rĩu tũrahũrana na ũkĩa na ũthĩni na ũtunyani wa mabũrũri maitũ atĩ nĩ inyuĩ mwerirĩria kũgarũrũka mwaga kũmĩrĩria tũhe Ngai mwetigĩra na ikuũ cia thina na inyuĩ magetha mũkagetho gĩkuũ nĩguo ngwendete kuga tondũ ihinda-inĩ rĩrĩ ithuĩ hĩndĩ tũrutĩte wĩra wa bũrũri ũyũ thikũ icio igua tũkoretwo nacio ithuĩ tũtirĩ witũ ona ũmwe tũrũmagĩrĩra ithuĩ tũrũmagĩrĩra bũrũri witũ ũrĩa twarũĩire na atongoria arĩa ma no ti arĩa ahu na arĩa merutĩire bũrũri ũyũ nĩ tũkwenda mũno kwaria ũhoro wa ma na ona mũrũ wa nyũkwa akĩhĩtia tiga kũmwĩhĩtĩra mwĩte mwaranĩrie ibuku riugĩte atĩa twaranĩrie mwoke mwambe mwaranĩrie mũthi mũkĩaranagĩria nginya mũkinye mũico bũrũri witũ ũgĩe na thayũ tondũ ũmũthĩ wĩyathi wetirio nĩ gĩkũyũ na Embu na Mĩrũ na ihinda rĩrĩ twĩna inyuĩ ndũrĩrĩ ciothe irauga o kĩrĩma
na inyuĩ gũtũrĩ rĩu nĩ twabinga ũhoro ũcio wa rwĩmbo rũu. Ngai amekere arĩa merutĩire tawe. Na ũrĩa ũngĩ ithuĩ tũtirĩ ho no twĩho tondũ nĩ ithuĩ twarũire wĩyathi na tũkĩmũciara. Na inyuĩ harĩ rwĩmbo rũrũ twainire tũgĩthiĩ mũtitũ, nĩ inyuĩ mwerirĩria kũgarũrũka mwagakũmĩrĩria tũhe Ngai, mwetigĩra heo na ikuũ cia thĩna, na inyuĩ magetha manyumũka. Mbara ya Waiyaki nĩyo ya mbere, ona gũtuĩka nĩ arĩ nene. Waiyaki atetaga kiugaga atĩrĩ, mwareka ithaka ciana ikagunwo nĩkĩ, atĩ mwareka ithaka ciana ikagunwo. Na inyuĩ mwarekereria bũrũri ũthiĩ, ciana ikagunwo nĩkĩ? Na inyuĩ mũtige tũrathime mũtũhoere. Tũmũhoire mũno, tũtũraga mũtitũ o harĩa hothe tũthiaga tũhoyagĩra tothe metete nawe na tũhendi mwega na nĩ twamũhoera. Mũthiĩ na mbere na mũnyitane na andũ arĩa angĩ na mũtikae kũgĩa na mũthitũkanio, na wĩyathi no ũgũka. Thank you. Wĩna kiugo kĩngĩ? Kiugo kĩrĩa kĩngĩ ingĩenda kũmwĩra mbara ya Waiyaki nĩyo ya mbere, ya kerĩ nĩ ya harĩ cukuru gĩikaithanjĩ Kagumo, ya gatatũ nĩ ya Magumau. Ĩno tũrarũa na mawaya. Mũreke tũhoe na tũtikahoe mũhiano tondũ kũrĩ marahoya ũguo ngunya hana. Ũrĩa ũitĩrĩirio maguta nĩ Ngai ataendelea. Na tutirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩmwĩra ithuĩ twĩtigĩirie, na nĩ mwaigua tũiga mũtheri wa muoyo ũrĩkũ wĩ gũkũ ũcio nĩ tũkũgĩra. He ndũmĩrĩri ĩmwe ngwenda kũheana. Andũ arĩa mahoyaga Ngai, ndini gũkũ nĩ mũkĩrwo nĩ wahinya nĩ ndini cigana ihoyaga Ngai, na twĩna ndini ĩmwe Ngai aroigire nĩekũnina thĩ. Ndini ĩyo yaga kũmenyererwo nĩ atongoria tũnengerete hau mbere. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri kuma kwĩ Ngai. Ta kũrĩa Shakahora twĩna thirikari, ithuĩ tũgĩikia kura tũgĩthurana, no marerorera andũ aitũ magĩkua, macoka mathiĩ harĩa hangĩ. Ũguo nĩ tũkwenda ona hothe mũhoi wothe wa Ngai, Ngai aroigire mũhoere bũrũri ũyũ na andũ arĩa matekũhota gũtungata mahurũke. Kĩrathimo kĩrĩa kũmũtigĩra nĩ kĩrĩa ithuĩ na ithuĩ twatigĩirwo nĩ ababa aitũ. Tũkĩrwo mũndũ na mũrũ wa nyina na mwarĩ wa nyina marutithanagia wĩra hamwe na memenyagĩrĩre na matigeterere kũheo, onao matungate mahoye Ngai nĩ ekũmahe. Thank you. Nĩũguo ithuĩ kĩrathimo nĩ twamũtigĩra na bũrũri wothe kuma hau mwaka wa twamwĩra mwaka wa 1945 ithuĩ tũtirĩ twahurũka na mũthuri ũyũ. Mahe ũhoro wa ndini tondũ moe no mathomaga. Ũhoro wa ndini nĩ cigana? Gũkũ kwĩna ndini 52 gũkũ bũrũri ũyũ witũ. Ingĩ cia andũ erĩ, cia andũ atatũ, cia andũ ana, ciakwa nyingĩ nyũmba warũri Ngeita, tondũ ndaretĩkĩra kumĩra kĩgongona-inĩ erwo kanitha ĩyo ĩhana akoiga ĩyo nĩ akoma. Oiga ĩno nĩ ĩno nake akoiga naniĩ rĩ gũtinda ahoyaga nĩkĩ njagĩte, gathiĩ gũtinda akĩnyua njohi. Ndini icio nĩcio itũmĩte tũkorwo tũtarĩ hamwe na tene. Njohi nĩ yarĩ kuo, niĩ ndambĩrĩirie kũnyua njohi 1946 Kenyatta oima Rũraya, na ngwenda kũmwĩra oma mũnyite maathani ũguo mũkomerĩ nĩwanyitana gũkũ rĩ kuga kũmwe nĩ kũragaga ta nĩgetha tũnyitane bũrũri wa Kenya na maathani me thĩinĩ wa gũkũ. Nĩ tũkaria mũthenya ũcio, tũkaria ũhoro wa mutha wa mũthĩi. Tikuga nĩ tũroiga ũthiĩ ũkorio kana tũkacaria ng'ania, hapana. Tũthiĩ kwa bapiri tũrĩa
tutiraria tuize na ithu tutiraria horo wa thirikari twaragia uria Ngai atwamurite no ria itiriria nduke maguta umuthi muraitiririe Amen. ate muriekete Turaitiririe tukendanite na inyu na tutikiuma giathi tutima giathi no ria tutiriria ki maguta tuthie tunyitite uguo ndamwira na moko ki tondu ko ithuĩ tutianyitire mũthĩgi ũcio wakinya 48 December 24 nĩrĩo wakinyire moko-inĩ maitũ na mũndũ na rĩu wĩ gũkũ tarĩki 19 mweri wa 9 mwaka wa 2025 nĩguo watũrehera kĩrathimo nĩguo watwĩra tũthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũcio wa Ngai na mũtikarũgame tũtarĩ tũrakinya Jerusalemu tutikarugame tweterere tuthi na mbere twetane na Ngai nĩegũtwarĩria. Amen. Thai thathaia Ngai thai thathaia Ngai thai thathaia Ngai thai thathaia Ngai thai atimia thai anake thai airĩtu thai ciana nginya ciene mũire igĩthaka tũrathimagwo na kĩrathimo kĩmwe mbura nĩ ĩtagũraga mũndũ rekai tũnyite kĩrathimo kĩu twĩ hamwe arathimo ĩmwe kũmũtigĩra rĩu ĩmwe tu mbara hĩndĩ yothe nayo twarwaga Gĩkũyũ oigire ĩthũraga mwanĩrĩri wĩra wanyu ũrĩa mũraruta timũheage andũ othe kana kinya mũndũ ũrĩa mũrahũra ũkamwĩraga rũciũ nĩ tũkarũa thiaga tũireke mwanĩrĩri mwĩcagũrei agũra toiga. Thank you. Matware handũ mangĩhurũka rĩu mũtigo thayũ wa Ngai nĩ thayũ matware handũ tũgũka. Pigieni Yesu makofi. Ni ati ũngĩ mũgũkĩendaga si wameconfirm. Sasa situfanye kazi yetu. Sasa tunaenda part 2. Kujeni hawa watu mko wapi? Sasa hizi kando naona mrefu. Angalieni hapa. Hizi kando, hizi mrefu, inua kama uko na kando mrefu. Hizi kando ni mrefu, nilitoa kwa hiyo madhabahu yao ya Britain. Inaitwa Stonehenge. Hii ndio walikuja, maana niliwahakishia moto kwanza. Kwanza nilianza na msomo, si ndio? Nikawapatia sakramenti mkatubu, wale walikubali. Kisha nikawahakishia moto. Sasa lazima prepare ground yako ndio upokee baraka. Maana alafu sasa mysteriously what? Hawa wazee wamekuja. Umesikia venye wamesema? It's very strange. Asubuhi nikikuja, sijui kama mliona, tuliongozwa na nini? Na mwezi ilikuwa na nyota. Si ndio? Bado noto diete. Sasa hii walizima moto huu. Tunasikia hawa wakisema walikutana hapa. Wakorino walikutana hapa. Wameru walikutana hapa. Baebu walikutana hapa. Ng'ang'a wa Njiro, huyu mzee sikuwa nimejua, lakini nimeconfirm leo. Hiyo fibo ile ya Musa, ile ya Musa, the actual Moses iko na huyu mzee, huyu baba huyu mzee anaoga na maji ya pale baridi saa 10 asubuhi na hakuna kitu inamfanya. That is how strong this man is. Bwana Yesu asifiwe sana. So this one nimeilete ikuwe symbolic. Ikuwe nini? Turudishe moto yetu hapa. Kanatigwa? Ndio tuwakishe turudishe moto yetu hapa. Ndio kutoka sasa kwenda mbele. Kile walikuwa wameiba wakipeleka Britain, umaskini walituletea, magonjwa walituletea, yote tumekansel katika jina la Yesu Kristo. Nilirudi nikachukua mchanga. Huko tu, hii ni mchanga ya huko. Sasa hii mchanga nilichukua yetu nikamwaga kule na nimechukua ingine sasa nimerudisha wapi? Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Suri hii ni iko kona turaruta. Haleluya.
Sasa nani atashika hii? Wewe. Weka hizi chini. Ndio mtu anafanya na serikali ya Kenya. Sio kuna mtu akuje a representative of the government of Kenya. Kuja. Wewe ni KDF kuja kwanza. Hii ndio mmetusubua Kenya hii, mnatuhusia, mnauza nchi huko nje. Mtaturudisha nchi yetu. Hizi mambo ya leta tuabirie hapa ndio tuitishe nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka uinue tu juu. Nikimaliza kuomba tutapiga vuvuzela mara 7. Ndio. Sasa hii mchaga wakipiga vuvuzela mara 7 na umwage hii mchaga hapa. Umesikia? Na mwingine atuletee maziwa na atuletee asali. Wenye nilifanya huko Stonehenge. Yes, kaka hakuleta nigeza katapu. Harakisha na mafuta ulete na hiyo pepe. Leta tu. Yes. Niliwaambia maana ya maziwa ni nini? Unajua ng'ombe inakulaga nyasi inatoa nini? Hiyo food kale inatokaga wapi? It is a miracle. Milk is a miracle. Nyuki inakulaga nini? Miti inatoa nini? It is what? It is a miracle. It is a healing miracle. Now what you are doing, we are healing our land from today henceforth. Tumiakisha moto ya nchi yetu. Tutarudisha mchaga chini. Lakini sasa tutapuliza vuvuzela. What are we doing here? Wakati Uhuru aliletewa the replica ya Ark of the Covenant, aliletewa pale. Akaambiwa ataite dunia mzima, atagase ya kwamba hapa hii mlima ndio kuko na Ark of the Covenant. Uhuru alikataa. Akapatiana hiyo Ark of the replica, alipatiana kwa Catholic. Kule Bishop Okero, sijui ni Bishop Okero ule wa Kisumu. Akaipeleka Kisumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumekuja kurudisha hii, alafu tunatangaza na tufanye vuvuzela. Tupige tarumbeta, tuambie dunia mzima mlima Zayoni ni gani? Haleluya. Tupige tarumbeta, tuseme sanduku ya maagano iko wapi? Tupige tarumbeta, tuseme mfalme wa amani ako wapi? Thank you. Inueni mikono yenu juu hata kama mmekaa chini. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako kushukuru na kusema wewe ni Mungu. Hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu. Umetuma wazee hawa ambao uliwapatia kazi hii 1948. Wamekuja kuhand over ile kazi uliwapatia na tumeipokea. Baba, ni asante kwa maana wametuambia siri kubwa ya kwamba hapa ndio palikuwa makutano. Na wewe ndio umetuleta kwenye makutano haya. Na tumekuwa hapa kwa ajili ya utukufu wako. Umeponya nyoyo zetu, umetuhakishia moto tena na umetubariki. You are an amazing God. Tunakuabudu na tunakushukuru. Sasa Baba, nainua mikono yangu juu kusema ya kwamba mimi na hawa ambao tumekuja hapa tumewakilisha Afrika, tumewakilisha Kenya, tumewakilisha dunia mzima. Hawa watu ambao wamewatuma kama malaika. Wametuambia moto wa watu hawa ndio watakaoleta amani Kenya na Afrika mzima. Na tumepokea hivyo. Na tutaendesha amani hii na tutafanya kazi yako. Sasa hivi hizi ni kando nilitoa kule kwenye mnara wa Stonehenge. Nataka kuwakisha moto huu uliochukuliwa na familia ya Queen na King. Wakachota moto kutoka hapa, wakaupeleka kwao. Wakachukua tamaduni za hapa, wakazipeleka kwao. Na mimi ulinituma niende nizilete, nizirudishe hapa. Na ndizo hizi ninazirudisha katika jina la Yesu Kristo. Ninarudisha mchanga, weka mchanga hapo chini. Ninarudisha mwaga yote. Ninarudisha mchanga wote ambao waliuchukua. Baraka zetu ambazo walizichukua. Neema yetu ambayo walichukua. Wamekuwa wamejitajirisha na majani chai na kahawa yetu na uchumi wetu
wametufanya sisi tumekuwa watumwa. Dunia mzima wa Afrika wamekuwa watumwa, lakini ndio walikuwa viongozi. Maana umesema kwenye mlima huu ndio ulibariki watu wote. Umetuma watu hapa wamesema mpaka fimbo ya Musa wako nayo na wako tayari kuipatiana. Mungu wangu, na kuomba tu usikie ombi la mtumishi wako. Tunapowakisha kando hii, leta kando moja ya UK. Kuja mtoto, weka hapa. Joeli akisha. Mshikilia mtoto, shikilia. Shikilia. Inua juu kama mtiko. Yes. Akisha sasa. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, utajiri wetu umerudi. Katika jina la Yesu Kristo. Akisha kando zote zikuja hapa ziakishwe. Akisha hii. Akisha Joeli harakisha. Yes. Hata mkijaribu kuresist inami. Joeli nida. Kila mtu ashikie bendera na inue juu, ishara ya kumiliki. Sasa tutatangaza moja, tutapurusa mara 7 kwa pamoja. Nikisema haya, mko tayari? Simameni sasa. Simameni sasa. Tunamiliki. Na tunamiliki utajiri wetu. Tunarudisha nguvu zetu. Tunarudisha masomo yetu, heshima yetu, inchi yetu. Na kutoka sasa tumetangaza kuanzishwa kwa movement inaitwa Mfalme wa Amani. Sasa nikisema 1, mfundishe mara 1. Tutafundisha mara 7. Haya, weka kwa mdomo. 1 2 3 4 5 6 Baba, tunakuabudu na tunakushukuru. Asante kwa kukubali maombi yetu siku ya leo. Asante kwa kutulete mahali hapa. Asante kwa wazee hao umewalete, wametupatia ishara ya kwamba uko pamoja na sisi. Asubuhi ulituongoza kwa mwezi na nyota, na hata umetuongoza mpaka sasa. Umeakisha moto uliokuwa umezimwa katika taifa la Kenya, na kutoka sasa Kenya itapata amani. Maongozo ya kiushenzi, maongozo ambao ni ya unyang'anyaji, maongozo ya umasikini, maongozo ya udhalimu na vitu vyote ambavyo Mwingereza alichukua akapeleka kwao, vyote vinabigishwa. Tunahakisha moto wa Kenya tena. Tunahakisha moto wa Kenya tena. Tunahakisha mtoto wa Kenya tena. Mama wa Kenya nawili. Mvulana wa Kenya nawili. Msichana wa Kenya nawili. Baba wa Kenya nawili.
Kenya itawale Afrika. Kenya itawale makabila zote. Dunia mzima ikuje mahali hapa. Twainua mlima huu ukuwe ni mwanga wa dunia mzima. Twainua watu hawa waende dunia mzima, wahubiri injili yako. Revival, 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 revival na ikuje in the mighty name of Jesus Christ. Revival ndio hiyo imeshuka, ushindi ndio huo umeshuka in the mighty name of Jesus Christ. From today hakuna kitu chako utatamania kufanya kikashindwa. Wale ambao mnatamania kusafiri mahali popote dunia imekubali, mamlaka ya mbingu na ya dunia imekubaliana na wewe. Mipango yote Mungu aliipanga kwa ajili ya taifa ya Kenya amekubaliana na wewe. Jina la Yesu litainuliwa. Yeshua Hamashia. The revival imewaka. Moto umewaka. Moto umewaka. Moto umewaka. Moto umewaka. Umaskini umeondoka. Kudharauliwa kumeondoka. Mateso yameondoka. Amani imepatikana. We have the freedom now. We have the freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. Walio Europe hawatateswa tena. Mali ya Kenya iliyopelekwa Europe itarudi Kenya. Iliyopelekwa Amerika itarudi Kenya. Walio kule wa Kenya, walio Amerika wapate baraka. Walio Asia wapate baraka. Walio Europe wapate baraka. Walio Afrika wapate baraka. Kila mahali walipo bendera ya Kenya na itambae. 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 Maongozo ambayo ni ya kishetani, from now I cancel in the mighty name of Jesus Christ. Freemasons, devil worshippers, the gay, lesbians, LGBTQ, wachawi, waganga, warogi, kutoka leo mwende kuzimu, mwende kuzimu, mwende kuzimu. Kenya ni nchi huru. Kenya ni nchi huru. Madhabahu yaliyoinuliwa ya kufunga watoto wa Kenya wametoka nje ya Kenya, wamefanyika watumwa. Kutoka leo wale waliowafanya watumwa watakuwa watumwa wao. Tunainua bendera ya amani. Tunainua bendera ya Kenya. Na damu katika nchi yetu tena haitamwagika tena. Hakuna kiongozi mwingine atakayesimama kutangaza damu imwagike. Hakuna kiongozi mwingine atakaye kuja kutenganisha Wakenya. Hakuna kiongozi mwingine atakaye kuja kupiganisha Wakenya kwa njia ya ukabila ama kufanya Wakenya wakuwe maskini. Kenya itatawala. Wakenya watatawala. Watatawala kutoka kwa mlima huu. Watatawala kutoka kwa mlima huu. Na dunia yote itakubaliana. Madhabahu ya shetani yalikuja kainuliwa kwenye mlima huu. Nina kanzo. Tumepulisa vuvuzela kutangazia dunia mzima ya kwamba this is Mount Zion. This is Mount Zion. This is Mount Zion. Ile ingine iko kule. It is not Mount Zion. Kenya has the Mount Kenya is the Mount Zion. This is where the family of Judah is. The family of Naphtali is. The children of Jacob are in this country. We decree and declare that in this country hope shall prevail all over the world. From this country love will prevail. From this country care will prevail. All the kings of the world will come to Kenya to seek hope, to seek love, to seek future. That the entire world will come to Kenya to seek what they don't have. We shall spread love to the entire world. We shall spread riches to the entire world. That Kenya is a gold mine. Kenya is a prosperous country. Any leader, any president, or any politician in this country who has shed blood,
All will shed blood, will be swallowed by Kenya. Will be swallowed by Kenya. Will be swallowed by Kenya. The blood of Kenyan is the righteous people. Kenyans are righteous people. No blood of Kenyan that will ever again come to shed. Father, we thank you. Thank you for accepting us. Thank you for that powerful acceptance. You have heard us. You have heard us. You have heard us. We will come once again in this venue to say thank you. And because you are Lord, because you are our Father, we pray that God, you may show the whole world that it is you who sent us here. You may it communicate to everybody all over the world that which was stolen from here, taken to the Stonehenge, that was taken to the 12 gates, the star gates that are operating in this world, from Asia, from America, from Europe, from Africa, and they have taken the star gate to use them for demonic purposes. Today, I open every gate that was concealed to stop the people of Kenya knowing themselves as the people that are inheritors of the kingdom of heaven. That now the kingdom come. Everybody say, thy kingdom come. 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 Jesus Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Yeshua HaMashiach. Take control. Take control. Rule the world. Rule the world. Rule the world. Rule the world. The world will never be ruled again by the wicked. All the kings of the world. Repeat after me. All the kings of the world. All the kings of the world. Should they be prime ministers? Should they be prime All ministers? presidents. All presidents. All kings. All kings. Who are wicked? Who are wicked. Their kingdom. Their kingdom. Their thrones. Their thrones. From now. From now. Have been brought down. Have been brought down. Have been brought down. Have been brought down. We are setting up We are setting up an uprising an to uprising destroy to this wicked kingdoms, wicked people, wicked business people, wicked churches, Kenya, The whole world and the whole will world be controlled will be as controlled men by holy people by holy for the holy people purposes. for the holy For the holy purposes, purposes. for the holy purposes of the will children. reign in the world. Will reign in the Our world. children Our will children rule the world. will rule the The world. children of the land of Kenya The children of the will world rule the world. will rule the Wherever world. they go, Wherever they they will go, conquer. they will conquer. Whatever they will do, Whatever they will they will do, conquer. they will They conquer. will never be They will suppressed. never be Nobody suppressed. will be poor again. Nobody will be Mount poor again. Kenya. Mount Kenya, Mount Kenya. Mount You are Kenya, Mount Zion. you are Mount You are the Zion. holy mountain. You are a holy You are the holy mountain. mountain. You are the holy You are the holy mountain. mountain. You are the holy mountain. Nobody Nobody will exchange you. will exchange you. Nobody Nobody will exchange you. will exchange Then you. whoever that comes Whoever that to steal comes anything from you to steal anything from will never you be able from today will never be able because you are holy mountain. because of the Any holy demonic mountain. agenda Any demonic agenda against you against will you not prosper. will not Every prosper. weapon Every fashioned weapon against you, fashioned against you you, Zion, you you Zion, Zion, you will Zion, never will prosper. never The prosper. kingdom The kingdom of God of God has taken control. has taken control. In Jesus' name. Yes, amen. Receive it now. Asante. Receive it now. Receive it now. Receive the power. Receive the power. Receive the authority. Receive the authority. Receive the kingdom. The kingdom in the mighty name of Jesus. So, toa mikono yenu. Tokeni hapo. Venye wali face wakatuondoa kwenye baraka za Mungu kutoka leo. Nimeweka fence in the land of Kenya, in the mountain Zion, and in the people of Kenya. They will never again be able to come through. They will never again be able to torment Kenyans. Kenya, you Kenya, no wicked people, no false prophet, no false prophetess, no false altars
that will ever reign over Kenya. All evil prophets, all evil leaders, all evil business people will never prevail over you, Kenya. You shall uproot them. You shall destroy them. And let all Kenyans will remain protected. No demon, no wicked people, no forces, not even superpower. America will never be able. Europe will never be able. Asia will never be able. Africa will never be able. No single country in the world will ever be able to fight you, Kenya. Kenya, you are a superpower. From Mount Zion, you are a superpower. From Mount Zion, you will control the economies. From Mount Zion, the altar will be raised. The godly altar. From Mount Zion, Yeshua HaMashiach will be the king. Will be the king. Peace will prevail. You Kenya, you will never again entertain false prophets. You will never again entertain demonic forces. You will never again entertain demonic altars. Kenya now is a free nation, free from evil altars, free from evil altars. Even the children that are here have been controlled by these evil altars. Right now, I set them free. I set you 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 free. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you. Holy Spirit, now take control. Your people are here. Send them. Order them. Make them kings. Make them rich. Make them people that will serve you in your kingdom. Now receive. Holy Spirit, take control. Receive it now. Yes. Oh. Oh yeah. Maji. Come and reign, Holy Spirit. Come and reign, Holy Spirit, reign. Let us choose. We welcome you to come and come. We use the salt to heal the land. Come and reign, This land of Kenya. Holy Spirit, reign. You are healed. You are healed. Welcome you. You are healed. You are healed. You are healed. The economies of Kenya. The politics of Kenya.